ole tuna hun kan ron man tur hi photography thim sa te ta na ti ani lawa beginner le DSLR nei ve si man ngai na shelo jok te ta na bot sai kan nia tuna hian engting nge mi in panorama an lo su thin ti a practical len kan ron entir don ani en camera po nei ila lens khan lak zau thei zong chin anei veka ama ro chu lens man azerin alak zau thei zong ero kha chu ain ang vek lo ani lens kha azau theiang bera ida I thalak du chin kha alak zo si lo chuan engtin ngei tiam compact digital camera tam taka chun panorama lak na tur hi da sa nia olsam takin process a panorama kha kan la mei theya ama ro chu entry level DSLR ale professional DSLR a chun khang kha da lo ka di ve to lawa panorama kan lak dan tur kha manual in kan rol lan tir don ani tichun panorama kan ti ber chu thalak pakhata ramzau tak emo scenery zau tak emo thui tak kan lan tir thei na kha panorama kan ti ber chu alo ni mei don ta ni pakhatna chun camera kha iken dan pa ngai ni kenga I thalak du kha asir alang I du na chin sam khan voi khat I click anga I click top na che a dot che I zoom lenga a dot le che I zoom lenga kha mi kha alan dan zerin voi di voi thung thleng te po click anga ta kami ka angle ngai veka ti son lovin I click anga chu Photoshop atangin kan zoom don ani panina chun kan camera ken dan ha kan thak thleng ve thunga ama ken dan pa ngai ken ni to lovin ati hian atung zone kan kenga kha ama ang che khan kan thalak du kha asir ber train kan click anga angai che in kan tol se kan click lenga angai che kan tol che kan click lenga khami kha kan la du asirin athuile aseidana zir kan click tu kha tam don ani chuan kami kan laksa kha angai ang chin Photoshop kan som le don ani